Nakon što su spasili planetu od silnih zemljotresa, naši prijatelji su primili naknadu i ljubaznost. Hvala, Len. Da, Ali pre nego što se šesta zmajeva kugla ugrijala u njenoj ruci, vanzemaljsko prisustvo je iznenadilo gomilu. Primite pozdrave od Parapara, braće. ej, što nam lepo ne vratiš to? Jurnjava se nastavlja u DKZT-u. U prošloj epizodi prevrtljiva Parapara braća došli su u posjed šestoj zmajevoj kugli ostavljajući Gogoaben i Trunks iza sebe u međuzvezdani lov sunčevog sistema nečijeg. Kakva gomila glupaka. Eno ih, možda su manje gluplji od nas. Te puknem sada. Poznajući teritoriju kao svoj džep, Bombara je naveo naše junake na napušteni asteroid u pokušaju da ih se otrese. Ubrzo, Parapara braća našli su zaklon u napušteni asteroid nalik košnici. Ali zahvaljujući Girovom radaru, Trunks im je ubrzo bio na tragu. Za to vreme, misteriozni kardinal Muti Muti vreba u tami, nastavljajući da živa stvorenja pretvara u lutke. Gde će se putevi ukrstiti između naših junaka i ovim zlikovcem? Saznajte u sljedećoj obradi skraćene verzije ovog serijala.